Pozdrav svima, moje ime je Miloš Prelević i ja živim i putujem u mom kamperu koji zovem Kombina. Kao što vidite u posljednjih nekoliko epizoda dosta smo putovali i trenutno se nalazimo u Albaniji. I nekolicina vas je pitalo koliko sve to košta. Tako da sam ja svaki račun sačuvao kako bi znao koliko trošim na mesečnom nivou. A sada ćemo da vidimo koji su to troškovi života u kamperu. Naučnici James Webb teleskopa su pronašli mnoge crne rupe u svemiru. Postoji jedna crna rupa koja se nalazi na zemlji i nalazi se upravo ovde. Rezervoar moje kombine. Ona otprilike troši nekih 10 do 11 litara, zavisi kako se vozi, jel tako? I naravno, mesečni troškovi zavise od količine putovanja i od zemlje u kojoj se nalazite. I sada još jedna jako bitna stvar koja se treba uzeti u obzir jeste mesečno, godišnje, održavanje kombija. Dakle, redovan, mali servis ili ti servis koji se uglavnom radi na 10.000 km. Znači promjene ulja, filtera i šta već još treba da se odradi. Pošto je to na godišnjem nivou, to ćemo da uzmemo i da podelimo na 12 dana i da ubacimo na ovaj mesečni nivo koji budemo imali. Sad postoji još jedna stvar koju moramo uzeti u obzir, a to su namirnice. Jako dobra stvar života u kombiju jeste što ne moram da plaćam stanarinu, odnosno kiriju, ne moram da plaćam struju, uglavnom ne moram da plaćam vodu. I ja retko kada idem i po kampovima, sad to se nekima sviđa, nekima ne sviđa, ali cijela poenta ovog kombija jeste sloboda. I još jedna stvar koju nisam ubacio jeste registracija i ostale potrepštine. Znači bilo je tu malo vožnje po autoputu, bilo je tu pranje veša. Pa mislim da je to. Ono što je jako bitno, ja sam sve te račune sačuvao u fascikli i sad ćemo lagano da računamo. Ja ću uzeti i izdelit ću sve troškove, koliko je hrana, koliko je gorivo, koliko je registracija i tako dalje, koliko su servisi i onda na taj način vi možete i svoj život ili putovanje u kamperu da isplanirate ili čak samo da vidite da li to vama odgovara. I evo je ovdje fascikla sa svim računima gdje sam ih lijepo odložio, sačuvao kako bi vrlo lako mogao da im pristupim. I ovo su namirnice, ovo je gorivo, dizel. Ono što moram priznati, jako puno slatkog ima, kontent kad bi izbacio slatko da bi izgubio svu volju za životom. Pa, ajmo malo mi da računamo. Prvo ćemo namirnice koje će da budu ovde. Sada ono što također trebate da uzmete u obzir jeste i vaše troškove za telefon i tako to su neki dodatni troškovi kojima morate da razmišljate. Ajmo da krenemo. 2000 nova gotovina, za uplatu 560. Dobre, ovo će da potraje. Dobitnik je 1380. Također možete da vidite na mom kanalu video koliko je koštalo da napravim ovaj kombi, kako izgleda uopšte ovaj kombi i također neke videe sa putovanja, tako da kliknite subscribe, bacite pogled, javite mi kako vam se čini, sve mi to mnogo znači. Ajmo dalje. Eura, 10 eura, što parate, kusu dobro, to je 10, to je 1000, ajde bude 1200. Da, mislim da su bile još jedna namirnica, 1800 dinara, da je to nešto bilo. Znači, namirnice su bile 15.917, ajde zakružit ćemo namirnice na 16.000 pamtim. Mislim da je sasvim ok dati toliko para za namirnice, naravno tu sam ja jedan jedini u kombiju, znači ne trošim puno, a realno da ne kupujem slatko, smanjio bi samo tako. Ajmo dalje, ajmo najbolnija tema, Zildi. Dizel. Što smo rekli? 13.832 plus 12.100. Na Kosovu još jedna tura gdje sam sipao pun rezervoar. To je 50 eura, to je, ajde koliko je to je, nek bude 50 puta 120,
to je 6.000 dinara. Ovo niste slušali kako sam glup. 32.000 gorivo. Imamo grejanje. Grejanje je bilo još jedna tura sipanja. Znači ovdje imamo za upad 1956. Kad kažem grejanje, to je isto dizel, ali je sipan, jel te, odvojeno tamo i korišćen je samo za grejanje. Znači ovdje imamo za upad 1956. Autoputeva je tu bilo je ovo 180, cena za drugu kategoriju. Bilo je tu još jedno, dvije ture autoputeva i dodat ćemo tu 1000, bude 1500 dinara na autoputeve. Podmićivanje policiji, šalim se. Bilo je tu još jedno, dvije ture autoputeva i dodat ćemo tu 1000, bude 1500 dinara na autoputeve. Znači ovako, imamo 16.000 dinara na namirnice. Ja da budem iskren, ja sada malo štedim da bi mogu da razvučemo ovaj put što je duže moguće. Vama će sigurno namirnice više izaći. 32.000 dinara gorivo. E sad gorivo, ja sam bukvalno, ajde računate da sam iz Novog Sada stigao preko Kosova do Albanije i išao sam Novi Sad, Obedska Bara, Valjevo, pa sam išao nešto do Užica, da otprilike možete da shvatite količinu puta i goriva, ali kažem vam, ja kad sam bio u Obedskoj Bari sam se vozio jako sam puno snimao. Valjevo slično, napravio sam par tura između Kadobe i Valjeva, dakle gorivo se trošilo ne samo na te puteve, nego na neka međumesta tamo vamo da bi se nešto još dodatno snimilo. Tako da eto, to je 32.000, onda idemo dalje, 4.700 je grejanje. Sad je leto krenulo, grejanje neće biti, već smo stigli do cifre 52.700 dinara u Diobrom. To mi se ne sviđa, i održavanje vozila 5.000 dinara. Znači dolazimo do cifra 57.700. Dolazimo do cifra 57.700 dinara troška na mesečnom nivou. A vi ako želite da pomognete moje putovanje, imate sve dole u opisu videa načine na koje možete da pomognete i hvala vam puno i nadam se da vam se ovo sve sviđa. Bacite like ukoliko vam se sviđa, ukoliko vam se ne sviđa, subscribeujte se, mučite sebe malo. Šta vam izgleda to? Pogledajte ostale videe ako vas interesuje kamperski život, slobodno me pitajte ako vas još nešto interesuje, imate mene na Instagramu, na Facebooku, gdje god, kontaktirajte me, trudim se svima da odgovorim ili čak ako imate neke interesantne predloge šta treba posjetiti, ostavite dole u komentarima, sve mi te stvari mnogo znače, hvala vam puno i vidimo se u nekoj narednoj epizodi. U narednoj epizodi ja i Kombina idemo u Albaniju, gdje pored predivnih mjesta koje ćemo da posjetimo, istraživat ćemo čak i ajkule Jadranskom moru. Tako da kliknite subscribe da ne propustite ovu sjajnu epizodu. Pozdrav!